Kapitang Inteng! Angkay, aba na kami suot ni Antibanang. Hindi ka mo Kaslasan anasaya ti aldaw na awan sa ti kwarta na ngamin. kat ikama Awan ba't kwarta? Saus, awan kwarta ni Anday. Isugaya man na kami suaw. Nay, ape anak kami suot ka, Mari Banang. Ay, awan kwartak, Maray. Ay, agpadatan na. Awam mo't kwartak. Iso ama di ti aldaw ka. Iso asa anak ama pa ni Jay Ilay. Ay, mapanak mo't kumagumatang itilakok nga mawam mo't igatang ko. Ay, una yun ti kastoy abiyag. Awan maku kwarta ta, marikwanang. Ay, wan nga rod Inton baka Na, dakan adayupay lang ni Marituyang. Ngamang mangagtan ti panagkanta na. ikasasa wan nga paisaw. Mayat sa ti aldaw na. libno sakto unay dayan ay kukumangay amuyo kaday di kan kantag Ay, saan na kami apagkantaan, Marituyang? Ta saan mi akayat ti agkanta? Amok day ta kanta ngam jak makakanta tama di ti aldaw ko. naa kasla mading agpayso ti aldaw yu adwa saan kayo anaragsak akas kanyak ako Maria Ay, madya talaga ti aldaw, May. Sigay, day tingarod ti kantaan tayaw. Nalakalaang matkay. Manang biday, ilukat mo man, tabintana mi. Mading araw! Apayayang ay pilit mo! Naa, Saan na kami apilitan, Mare? Ta saan kami matla makapagkanta? dabagan kayo man. Anya ngamin ayati pagkaskastaan niyaw. Awan kwarta, May. Naa, ay. Naggidan kayo, pay. Kwarta, ti parikot me ka ni Marikwanang, Marituyang. Oh, naranyag abulan. Unoy ko Maray! indingan. Isang na mamantag kanta! Masusuron kami lang arudan kang ka. Ay na, ibagak man laangan kada kayo tipudnaw. Iso anaragsakak itangal daw. Ngamain, na-i-releasean jailon kaw. Oh, naranyag abulan. Naglon ka, Maray? Wan. Ay, ibagang mamat no sa dino tinaglunam, taglon kami mamat. Tapno makipagkanta kami matkan ka. Manang biday, ilukat mo man. Ay. Tabintanam ikalumbabam. Mare. Kakitaam. Ibagamon ano sa dino tinaglonam, sakbay ngagkanta ka. Aguray kayo mo't atagin injoyak. Agkantaak pay. Mabalay, nalupasag pay dahi kanta. Sakon to ibaga kada kaya. Oh, naranyag abulan. Unoy ko indingam. Daytanas lagasilaw mo. Di mo kad ipaidam. Nakaragrag sa ka. Sigay ba daw, ipapasta ti agsida iti naimas ita. Tado ti kwartam. Nangalami ti kwartam ay atuyang. Masapul pa'y aya amaamuam. Saanin nga raw tinapatag ada kwartam. Umapapal nga raw dagiti ko kumari kanya. Ta imbagakon nga ado ti kwartak. Naskin laing nga apalan da ka. Nakaragrag sa kakanungamain. Iso nga apalan da ka, kasjay. Wan, sadyay anyan Na. aragsa. Sadyay awan tiriga. Uray ka lang kanta-kantan. Kaya
Mau ti pa nagkanta? Na, uwin. Ure man pa'y agmalmalim kang agkankanta dito, abay ka. No kayat mo ako tagsalak, pay? Uston, agkanta ka langin. Sadyay, anyan na aragsa. Na! Sadyay. Mapan kami aglaon kanyi Marik Akwanang. Ay, narigat ti aglon ta narigat ti agbayad. Ay, basta mapan kami. Na, ay pangalamit ti pagbayad mo. Makaamuditan ah. Eh, aganos ka kadi. Andan tulad ta kwarta ta. Ni Marituyang nagragsak taado ti kwarta na tanagloan. Bayan nyo maibusto na di kwarta na. Ay, jak pa yan makaisam. Gaputa pulos nga awan kwartak. Ay, agpadatan nga awan kwarta na. Ngam, sa anak mat anak kami suot na kanaya. Naragsa kaklata. Ay, saan ta nga agpada inteng? Iso amapanak aglon. Tapno ada kwarta. Chip! Apa nga kan kanta ni Nana Tuyang? Diya ka mo Damagam kan kuha na Nana Tuyang! Apa nga kan kanta ka? Isot mga iayaw. Woo! Ay, kastol tinaragsak at tao. Ha? Kaya't mo asawain. Naragsak ka ita? Wan, kwaraw. Kastoy ti tao nga adaw ti kwarta na. Kasta akmat kumanana. Adumot kumate kwartak tak naragsaka kumot akasken ka. Makapahapal ka na natuyang. Ala, itulod na ko ni Jay Ilay. Sa dinoy jay. Ituduktukin ka, kwaraw. Numakadanon tan ijay. Dito iti papanam na natuyang. Wan, kwaraw. Ket nusugalan dita. Isungaraw. Makisugal ka. Ay, gayam. Nakabayadak ka din iti plitay. Una na. Sige, agawid ka nga rudeng, tana itulod nakmuteng. Oy, sa bali talaga no ado ti kwarta man niya. Saan ka mabalin dito, uy, tawan kwartam apag sugal mo? Iso nga agawid ka na. Pampanunutok no aglonak, Mare. Ay, nagrigat nga agpaisot agbayad. Makaamuditan ah. Ay, narigat mo't ano makaamuditan. Eh, no siyak, kayat ko ti agloan, Mare. Ang niinteng ti kontrabida. Orayak lang ang tayo honorarium ko. Kasta nga rud mo ti ibagbagan ni inteng. Ay, bayam ni Marituyang agloan. Ang sa dinungatan ti ayan ita ni Marituyang. Adda ka matgaya man tuyang. Ay, jak nadlawa si mangpet ka Ta saan ka matnyagkan kanta? Ay, sa anak ang makakanta ita. Taapay asaan? Naabakak iti sugal. Day takit nga minti bagbagagkan ka. Apay nga minyag sugal ka. Di na kasarsarita. Maditi aldaw ko. Ay, kat makamu ka ano maibos day ta kwartam. Di nagsing-singiray. Intulod ko ni Nana Tuyang iti pagsusugalan ni Joy Ilay. Ah, napan nakisugal ni Marituyang. Unantay, kat ijoy pa'y ilay. Adda nga min kwarta na kahit. Ay, nuko mga min tapalubusan nak ni uncle mo nga agloan. Ay saan? Narigat ti adu ti utang na. Sige nga mina na, Uncle. Palubusan mo ni auntie nga umutang. Ay, jak nga ron kayat. Sakto man ti kasing agbayad. Nangag mo ti sungbat na kwarog. Iso adya kon ipilit ti agloan ta saan akayat ni uncle mo. Apay ngay maray. Daytoy mutlaeng ang tilakaw. Awan igatang ko'y tilakok. Iso di yun utangan day tanabati alakok Kasano ko mga utangan mi daytoy nabati alakom kat may salaeng matan a krispap tinagbate. Nakulbot pa yan dayta Bayam lataan nakabitin dita tapno at the display.
Gatangag ko madya may sa sardina sa lakaw, aglatlatin sa amatain. Naimbag tulanod da kwartak Gumatang akto iti adaw. Di mo tuyang kao, gaputado ti kwartana. Kanayon mo na mapan ili mapan makisugal. Anya, makisugal kunam. Katwain? Nagregat ti biyag makisugal pay laang. Bay tayo inton maibos di kwartana, makaamiris tumot laang. Imbawal ko nga minti amin nakita ti sugal dito'y barangay, pare. Iso nga roday takat, pare. Iso anituyang ko, dumayo ijay ili makisugal. Diyak kaya ti sugal dito'y. Anya ko mati maitulong na nga kadagiti tataaw. Ibagam manday takin nituyang ko, pare. Na- Parang denggan na ka. No si ka nga iti manghibag ha. Di na nga ro denggan. Day takot nga minti rigat na. No ado ti kwarta ti tao. Ay, jakla ko maidin pinalubusan ni Aglon, pare. Pampanunutot itan, no pangalaan na iti pagbayad na. Apay nga Uncle. Awan mo't langan ti dasar ni ante asidain. Madama pa lalot-lot po na tinaimas asidain. Ay, nakadasaran dyan si daan tayo. Nakadasar ka no mo tinangkay. Adda iti malukong. Puraw mo't da ito'y nakamalukong dito yung Uncle. Asin samat. Unang Uncle, asin day tao eh. Ay, asin mo't da ito dungaw. Ayan nga di si daan nga ibagbagam. Akat day tangarod ti si daan tayo. Agtulang aksa. Anya ka no? Asin ka no ti si daan tayo Uncle. Unay mo tentikas to'y abiyag. Ay, nakakasiti pa nagbiag tayo Uncle. Aganos tayo Mala, ag-imagine talangan ni tinaimas asidang Uncle. Wala. Wala. Marituyan. Umayak gumatang maray. Ni, apay nga yasan gamutan na kasi idi nakaragragsak. Kumananta ka pay. Anya ti kaya ta sa wanday ta? Naladingit ka? Mabalin latamit nga kanta ak maray. Daytoy puso agun unoy. Ni, nagababamit ta kanta mon ngay. Ay, gumatang ak maray. Itay, Nay, apay ngay. Awan mo tilakaw. Nabangkrap kan? saan mo't si kamot, bangkrap adagos ti bagbagam mo't. Manumot nga mintilakaw. Ay, di mo tangad-tangadan dahi ta kakaiso na krispa palako. Di mo pala ikatun, nakulbutsan. Di mo amuaya dahi tati pang kontra kita anong. Awan anong ka? Ay, di mo lang mo isabayam dita. Mapana man la gumatangan ije sa bali at tersina. Awan mo tilakaw. Addanto lako. Sukatamaw, day tamay-may sa anak kabitin anak kulbot a krispa. Jay, at dagayam ni Kapitan dito opisina na. Katuwain, nakatugaw. At madlaw mo kan kwa na, Jay. Awan Mike, anyaya day ta. Agis, isim mo ngagmay may siya. Ha? Ay, kita man ngagpaysa. Kita ma. Gamit lang tagdamag ka. Sige, asit gamon. Uncle, apay nga umis-isam ka ngagmay-maysa, ha? Naraksak nga ron. Ibagaman man niya tiga po na naragsak ka, tapno umiisam akmay. Gaputa dan di honoraryong tayaw. Talaga, Uncle? Adang? Uy, saanin nga gungat niyan tayo. Ay, saan na kanto na ko silaban, Uncle? If I sing you a love song, and I always to remember. Hal! San ka man nga kanta-kanta si kabadong marurudak? Naragsaka gayam dagkantaak. Nagbungan dagiti mulak anateng tuyang. Imbis ang makisugal teramidag, ay mapanaklangan agmula iti bangkag ta. Na,
Siyak samet ti paspasagidam. Sino pa'y kuma? Kat, nangabag ka? No naragsakak, di na nga ba ka? Ha? Kaya't mo asawan? Naabak ka? Manen? Namin anong day tapan nakaabak mo ato yang? Di ka matla mga abakan. Wow! Hey! Nagadua talaga tila ako mita, kagawad. Napunon da ito'y tersinam. Wana kwarog. Nagadua talaga tila ka. Nagmayat ti umutang. Ay, san? Ah, Diyak kaya tagpautang. ha? Kagat-gatang ko pa'y lang kadagitay pautang kon. Kung kunaklaan ka day. Ang damot kwarta kapag gatang ka. Agpada kami kini uncle ko. Adan kwarta may. Inteng. Daytoy ti kape. Ay na. Nagmayatin ti agkapay. No kasto yan nakaisam ka dungaw. Ay katuwan na. Tasaan mo akinisayan tinyawat mo nga honorarium mo. Ah. Isumitlaan nakaisam ka. Ay katuwan na. Ay mapanak gumatang iti ilutok asidaan ijay tersena ni Marikwanang. Muna. Kagumatang. Inton makaluto ak, ayabam ni Kwarog, taumay mangal daw dito'y balay. Dong dong wan kanto. Onay, onay. Dong dong wan. Ay na, maray, Lay, kasta ayamot day ta kanta. ay, saan ay akas dyan tituno na? Kastoy nay. Dong dong wen kanto, onay onay. Kasjay. Ay, kasta. Kunak ano kasi tingkantak. Kastoy nga rod, mala at kantata. Sige. Dong dong wen kanto, onay onay. Indayunan kanto, itisin naman. Kan-kanta kaya. Ay, naragsak kami man ikamare. Pudnaw, Maray. Ay, nakaragragsak kami. Si Kangay, marituyang. Ay, kasano ko maanaragsakak nga eh. Katawan mo'ten pagbayad ko ijay lunkaw. Ay, day takot tirigat na maray. Ay, imbaglakit din. Ta saan kami anagloan ka ni Marikwanang. Amok ngamin ngawan pagbayad ko. Kumanta ka man pa'y Marikwanang. Mala, duwata. Ulitin tatay kantata. Dong dong wen kanto, onay onay. Na Indayunan kanto, itisin naman. himbag kayo pa'y tanaragsak kayo. Ngamsyak agladladingay. Kay, nakaragragsak ni anting aglutluto, aw. Tadagaya puerta na. Nala, umay kayon, tamangan tayon. Nakasaganan timakan. Nangagwang kay. Lalalala. Ay, nangag ko Basta panangan. Sa anak ang mabaling nga agtulag. Kasta kagawad ko ng kananabanang. Saan kayon nga umutang no awan tinamnamaan nyo apagbayad yo? Kat sikamat na natoyang. Among mga awan pagbayad mo, ngam nagloan ka. Ita, agparparikot kan. Hala, sige. Ditang tinagipusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician,
Dante Martinez. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, EMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.